Nova žarišta afričke kuge svinja ponovo su u fokusu domaće javnosti. Nadležne službe sprovode pojačane mere kontrole, a odgajivačima se savjetuje dosledna primjena biosigurnosnih mera kako bi se sprečilo širenje zaraze. Prema rečima stručnjaka, na području Šumadije trenutno nema razloga za paniku. Pre jedno 20 godina bilo je dosta afričke kuge na teritoriji opštine Knić, a zadnji podaci govore da je se pojavilo na teritoriji Jelenca, to je znači deo koji je između Aranđelovca i Topole, tako da ta neka zona zaštite, zabrane kretanja svinja je bila između Maskara i Belosavaca u okolini Jelenca. Stručnjaci poručuju da je najvažnije da vlasnici svinja poštuju sve propisane mere zaštite, izbegavaju svaki rizik od kontakta sa potencijalnim izvorima zaraze i da svaku sumnju na bolest odmah prijave veterinarskoj službi. Samo blagovremena reakcija i prevencija mogu sprečiti širenje ove opasne bolesti među svinjama. Jedini način borbe protiv afričke kuge su zapravo te biosigurnosne mere, što podrazumeva kontrolu ulaska na samu farmu i u objekte na farmi od strane ljudi, od strane vozila koje ulaze na farmu. Između ostalog, ono što je karakteristično da poljoprivredni proizvođači često u istoj obući ulaze u objekte gde su im svinje, šetaju se kroz ostale prostorije. Znači, higijena odeće, pranje ruku, to su sve te biosigurnosne mere. Afrička kuga svinja je smrtonosna virusna bolest tovljenika i drugih kategorija svinja koja se suzbija isključivo eutanazijom zaraženih grla, jer lek i vakcina ne postoje. Bolest se ne prenosi na ljude, ali izaziva ogromne ekonomske gubitke u stočarstvu.